uyu munsi mu mateka tariki 21 Nzeri haba byinshi tutazibagirana, gusa ariko mbwira biki muri byo. Tariki imwe mu 2013 intagondwa zigendera ku matwara akazi ya Islam Al-Shabaab bagaye igitero ku nyubako y'ubucuruzi muri Kenya yitwa Westgate yamaze iminsi 3 gihitana abantu barenga 65. Kuri uyu munsi nk'uyu mu 1981 igihugu cya Belize cyabonye ubwigenge ku bukoloni bw'Abongereza. Mu 1984 umunsi nk'uyu umushakashatsi William Henry Fox Talbot yifashishije garlic acid mu gutegura urupapuro rwe kujyaho ifoto. Impinduka mu bijyanye no gufotora itangira ubwo ngubwo ku itariki nk'ingiyi. Mu 1999 umunsi nk'uyu habaye umutingito wiswe Chichi uhitana abarenga 2400. Itariki nk'iyi ibihugu nka Brunei, Seychelles, Bahrain, Bhutan ndetse na Qatar yabonasize na Gambia byinjiye umuryango w'abibumbye ariko byari mu myaka igiye itandukanye. Gusa umunsi n'umwe tariki 21 Nzeri mu 1938 habaye inkubi y'umuyaga ikomeye muri Long Island muri New York itanona ari hagati ya 500 na 700. Umunsi nk'uyu nanone ububiko bwa Selo muri Ohio muri German bwaraturitse guhitana abari hagati ya 500 na 600. Ndetse mu 1792 muri French Revolution the National Convention yakuyeho ubwami bwa nyuma. Rikomeye ko mu 1776 mu mateka igice cy'umujyi wa New York cyarahiye nyuma y'uko hari hafashweho n'ingabo z'Abongereza. Ngaye nguko ibyaranze iyi tariki njye biguteguriye Ndishema Jean-Luc.